Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer schickt die gesamte Generalität in einen Haufen niederträchtiger Träger? Vamo ovako, ja baš ne znam engleski, ali ću vam pročitat. It's possible that had broken and carefully with his. Jer piše ovako, gore, čekajte da vam pročitam. Please do not recover open button because here is undog. Dva kostura se dogovaraju, džir na motoru. Kaže, a jedan uzeo spomen ploču. Kaže, što će ti to? Jebi ga, to su moji dokumenti. Kaj je to, fora neka? Hold it. Run that back. Wait a minute. Go right. Sarah, freeze that. Full screen. Okay, freeze that. Vector in on that guy's head back. Zoom in right here at this spot. I was stubborn and egocentric. When own life thoughts occurred to me, I reveled in them. I went into the proletarian zones. I had sex with prostitutes. I did everything. Trpimirova darovnica, najstariji sačuvani spomenik hrvatskog prava i prvi spomen hrvatskog imena u domaćim izvorima, potpisana je 4. ožujka 852. Ona je ujedno dokaz da je u tim turbulentnim vremenima Trpimir uspio iskoristiti pad moći Franačkog i Bizantskog carstva, te, iako formalno još u vazalnom odnosu s nasljednikom Franačke vlasti u Italiji, kraljem Lotarom, samostalno donositi odluke. Svoju samostalnost pokušao je ostvariti najviše preko katoličke crkve. U spomenutoj je darovnici Trpimir potvrdio darovnicu svojeg prethodnika, kneza Mislava, splitskoj nadbiskupiji i biskupu Petru, dodavši im još prava na crkvu Svetog Jurija u Putalju te neke posjede s pripadajućim kmetovima. U darovnici se Trpimir naziva Dux Croatorum, knez Hrvata.